Vlog sesi yang ikan ya kini ke juice cooking session. Bat mentah kenti ngan pen ifi kumno ban shet dok jam ne yong bat kumno pen khot ya ke dok jam mo te ke badong kam ke ke dok jam kini bla ot khot beret mo bar khot de pitin dukan de pan dok jam kis ai lu pi bat snir bat kolong bat lebar bat dok la dok jam bar khot ni ke don lang mo te dok jam bat red bah Shenrai, sok merit, neyong, beladap sedih, beladap dung, piat, beladap dung, bak meluk, di bak umpanyang, tu, di shua bangan shed, ngahap ot kan ni, di ngan pen ipi kumnu ban ot kan ni, bat kumnu ban pen khut, ma, kabasuk ban shed, rei kabaj kam jenjar, kadai ban pen khut, bat ban ot. Kan simpor dia mah hap nang han pengkhut namar gidi gidok sapo am tak ada te ngan pen EP mentahi kumno ban pengkhut bat ban ot mah dam tu masa set napat te perlu ko ban kong do sat nak ni semua kini di dok jam piap sat hap kala ni snir bagi ni snir berkhat kolong dok not dan dok ni dok lap berkhat ni tam kan sendiri leh beret siap kelabahan marba set jam bas alis dah khut kam sobang ma apa ni ipi kum ban sat te kan ni pihak pensya aku set ni pit betul kini sendiri kini sendiri terhap kuat bahama pihak ot steng kini nomor bah tundung dulu dia mah pi red ni hap dung ni kelah tu kan. Mam. Nyer kelah dung dia kum tu tan pat snia sambi. Ni tu kami sport. Tu kan. Ni kelah. Gap tu, ke bodong kam ta, pi, ada sat itu berkhot bodong kam ta, kade ban ai meluk ni, mo, padam meluk. Lem tu, de perlok ni dok jam red nom tama no kan ni berit aja berit apa di ipi mentah kan ban on mah de perlok kini di ban ot kum ni ka besuk aban syat re ka jenjar pat kham simpo di ban sat ban pengkhut ban ot te perlok tu setengah kilo kami kan ni kan te ni kong dah pelak dap tiung penyang lai kong penyang kitap nak upiat mah stik so upiat ada tap piat somaret Ailot na sumarit
senrai, top. Ano ni yong ru. Ada ni yong mah. Okay. Tê đã sao piat em còn lóc thắp nó này cái độ mà thắp nó ba phải sẽ được phải độ 10 kilo mà sẽ cái này kinh đó được là tham cũng nè cái cũng nè là tham nè em này bằng đây ai mua lỗ nọ sắm tạt thì mua lỗ cái này thì độ 10 kilo mulu sesepang bat ai khruj ma là được ai mulu là được king ai khruj ma kuma ju om kapor thì mình stop tang kado what ai khput stop tang kado ndia khanang ba kan jam kloy kado ma ini ai jo nomor aktif 4 jam kedua ai yang top yang kat jo mantap yang kedua mah lere ba arsi ma ai mah ai mak tanam itu pit yang sisir mah ngat yang sebuah kami dan kami nah yang mah aktif 4 jam ini di Malaysia yang aduh tetap yang kedua kita mencuri ya dia mah cepet yang sisir mah thế yang cái này perlok nomor 3 4 jam là kedua mah thế baik 4 jam thế baik thế bằng top ấy cái kedua cái này di ba sau xiên thế mah sau xiên cái này thầy đã được cái này cả thành jam hết thầy vậy mah cái này di ba cái sau xiên đây ngon kia cái mà chấm mah lihat lòng nữa jam em có jam tăng một mà ai last mà mai last ai last mà ai yang harus tetap mà dah jam ke bang deh kedok tuh sipang tenang tuh rengat kan nih sarana nah try gak rengat mentah buat ini kalau alam mau perlok lah jam kedua ngayum hidup sunsin kat 4 jam kedua ai mah ini gak jam hidup sunsin ngayum jam gak long gak ambil sebok kami banyak gak rengat bukan ini gak long mah 2 jam ini gak long mah itu kan di kadi gumtu perlok kaba subha banset do jam senyang nrei kaba ba kabu bunkam kadi por pun khut por bo ot nrei kadi ta gumtu kumbaset do senyang nei yong nga gumtu hi kadon ha katu wi cooking session te da fi ko apet sa don ha sa description apo kan don ka link te sampai kumju hi baset do senyang nei yong do jam nei yong ru do jam senyang ru on set kumlehi mo te khubri shibun sa kundu next part cooking session biang kawai part sa pen share subscribe lang mo tapi tenat bat ibang ru kom set jonga da khubri shibun tiasuk